Assalamualaikum. Kali assalamualaikum. Puah apa di ulan? Bagat, pengkali sekolah ba? Alhamdulillah bagus sih. Lepas je bu. Kali. Kolom. Ate long Lamati giban. Ah? Lamati giban lah di adik bulan. Lama teh biasa aja. Kenapa Biasa. pejat lama teh man? Ada lati nak galak kabang na. Bang Alif letak cewek. Kamu pegang. Hmm? Kau pegang. Di bulan pula. Kena cewek ada. Rogo cewek dong ah. Penen na. Ya gede. Abang Ay. yang lepas. Abang yang lepas. Cewek Amel katanya. Hai dong wak lepas. Paling kan nampak lah bah. Bang Alif tiba nasihat. Alhamdulillah sehat di bulan, semoga hidup yang tenang dan nyaman, bersukses tapi dunia dan akhirat. Jangan ada kelebihan muah di bulan bah. Kita tambah bulan bah. Oke, bye bye Bang Kali. Ya, bye-bye. Assalamualaikum di bulan.